Ayun sana ako malanhan. Oy, Chayay. Oy, Chayay. Sa lagi ko po yung We The Local Podcast. Coming to you live from Facebook. Ako po Kevin. Napin po ining podcast episode 14. And 18 days na kaya pong under quarantine. Karempi balay-balemi. Because of this virus, sana po ay nalalambat. So, ito po, speaking of Facebook, nung atso kay Kenny, please consider clicking or tapping on the share button. Baka tadarakal tamo. Nung atso na kayo man kay YouTube, please tell a friend about us. Potabrianda kami like you do. By time po mag-usap, we'd like to tell you that this episode is brought to you by Ware Kapampangan. Actually, this whole podcast series is brought to you by Ware Kapampangan. They are our sponsor for this podcast series. You'll hear more about them later on. Actually, you'll hear more about them throughout the show tonight. Kasi ito tamang very special guest. Day one. Happy being topic. Day one. Sabi tayo po na. Also, we'd like to give a special shout out karin kaya kaming Patreons po. So, if you want to support us, you can support us on patreon.com/vidalocal. Karetang 5 patrons. Dakal salamat kayo. Alright. Yards kay gulat mo, Kuya Bro. Ayun sana ako malanhan. Ayun sana ako. Uy, par. Uy. Oy. Oy, tadin dumyo po. Kaya biya ko lang rin ka na akong co-host Kenning Video Local. Starting with Bruno. Umpasanda na ka. Ito. May pabengi po. Ay sana ako malanhan. As usual. What a friend. So, ayun gawa ko today. Nanong gawa ko today na matindi. Sibukan kong manaya kay bangko. Karal tao bangko po tang Biyernes. Ay, wow. Mas grabe po. Alian po. Normal alian po payday. Hindi mag-sweldo 5. Ngening linubing. Ngening bagsakan okay. Ay, bisa ko lumkin bangko ni meron ngayong bangko. So, ita mo yung gawa ko today. Gisang king oras ko ka rin. Pero ay ako rin may laos kasi ati kong kulang nga something. So, okay, try again next time. Dakal paldo. Wapin, dakal pa. Nika, kumusta ka? Nagawa mo gini? Metod ko bungal daw may gising po 6 p.m. Congratulations. Nika things. Just Nika things. Okay. Kaya pa mag-dinner. Congrats. Wapin, nakikita pa lalangot na din. Hans, kaya bemya po pa si Bay Hans ngayon yung aming editor. Yaw po yung video editor da. Yung po balo. Yung gawa ko ngayon may gobra as usual. Work from home. Kay bat may miyalong CSGO ang po Assassin's Creed. CSGO for the win. Nung lako pong gagawan kayong balayo mag-CSGO tamo po. So ito, ang po menalbeng Zizek videos. Shoutout kang Jik. Uy, Tajik. Uy, Zik by Zik ne. Alright. Of course, Kenny, ating kami pong very special guest. Sinabi ko po nandiyan ang Pondindam yun Special. Tingin pong chisbabo. Kaya bemya po ikaw ang Alan Sampang ning Ware Kapampangan. So maluwag nga pong buring guest, Kenny. Ayan. Kung Alan, ano yung pong babanggitan ni Kong Alan, mo nga papansin. Yung proprietor na ning yan yung With The Local. Ware Kapampangan na, kore. Ay, makalagay kang asawa ko actually. Okay, sorry. Yan pala, yung magbante na ning Ware Kapampangan. Yung driver. Yung delivery man. Good evening po. Salamat kayong support. Kumusta ka, Kong Alan? Kumusta yung house quarantine life? Ayun balang for the longest time tang magobra ako, work from home na ako. Pero pag sinabiya pala yung buong yato kaya ka mga kainep, alam mo ita, sanay na kaman kayang kaya sanay na kaman kayang work from home Pero alwa pala pag pare-parehas na kayong kaya, pare-parehas na kayong mag-work from home. Itong normal na yun Itong norm yan. Itong may ganyang norm. Norm yan. May kandilyo, okay mo Pero pag... May ligahan. Alita kasi background ng Bruno nandun. Kinisneyer ka kayong background. Mabel. Okay, boy. Anyway, ikaw nga lang po. Sorry. Sige, karang Manalbe. Karing Manalbe po, nung napapansin nyo, Lyselin. Kasi hindi ka lang mag-comment, panto ng day sila. Panto ng day Alay po Sansing Selinado. Pari kong Ron Rim, Chubby, pasensya na para, layo talaga Sorry. Pero atin niya kasing gewak yung podcast minapon niya, may ban niya pa. Medyo suspended niya pa. Suspended niya pa.
Di maling mayap. Suspended yapin mo. Suspended yan mga 30 Suspended minutes. Makaban niya. Ali, pero Tagaliano. Ay tamig Tagalya. Ita. False hope. Bantangay pantoning Bamban exclusive. Oo. Loob naman. Anyway, Nakalbagay na bamban mo. wapit. Kung nangyay nandin, kasabi tayo na nandin ko ngalan before this call. And kung nangyay tayo nandin, sasabihan tayo rin nandin na Ingkay, mag-live na mo rin kaning Facebook. Kwento mo naman, si Map, nakakapakyapusa at pakyapusa mo kami mag-live. Ali, actually, Masabi ka pa mo. Pikyapusan na kayo mo. Sabi ka pa mo. Sabi ako. Ali, Joke mo. Alas 10 yan. Di ba pinitch kaya kayo ni 2 weeks yata before the lockdown? Namanyad kong assistance for live. Ali, libre ko sabihin kay. Kaya talaga dapat gawan niya akong daily. Maka-holding idea. Pero ating menyad sa ka akong kaluguran. Nung balo ching pangilian. Sana may. Kita tingkay. Itang nangaus kanina. Itang donation drive da. So, sabi ko, mas effective siguro nung gawang kayong live. Ngayon, busy kayo. Wala nang alawang choice nung ali ako. So, happy na ito. And you reached your goal. Masanting naman. Wow, you reached your goal. Balita ko. Wow, kaya mo. Actually, yung goal ko ka rin, kaya mo. 12,000 mo. Wow. Kasi yung bubuwanin mo talaga 100,000 eh. Wow. Pero after 3 days, mga 16,000. So sabi ko, cut na. Nice. Wow. Nino rin susuportan yung beneficiaries? Salamat mo rin. Nino rin sinuportan yung beneficiaries? Public hospitals kayong Pampanga. Okay. Nice. Luwid kayo, sir. Wapin. Then kay provincial hospitals. Frontliners ng GBA. Yan. Kailangan dapin ni Saop mo na. Speaking of mga kailangan mo rin Saop, Nika, balo ko ating kang kaluguran na mapilan mo rin ang mga kailangan Saop nga ni. So, kailangan tara lang Saopan din, eh. Yes. Bali kung kaluguran na sabi na kailangan da ka nung mamiyasa ng protective gears para ka rin frontliners tamo direct na ka rin laban ta agamit da na lang tambing. So, i-share mo na mo rin kayong with the local post and yes, kayong page and inggawan da mag-raise lang funds kay kasalida ka rin supplies, mamiyala ka rin various hospitals and balo ko metong ka rin yung binyet dinanda ako akite pero para sabi ako nalamo. And then kay manyadla rin sa upring kaya katang frontliners from Mount Carmel Medical Center, King Clark. Ayan. Okay, so yan. Alright, ayan. So, nung brio pong sopan din, at sula po yung screen, may malaring screenshot in the screen right now. Yes, po. And at the same time, at sula naman kaya kaming Facebook page, makashare la po rin. Check mo na rin next spot ng makashare la. Alright. So, dakala salamat ka rin. Thank you so much. Karing kaya katamong frontliners. Kalupa napin ko ang alan. Eda po gawa ni uling mainip na na. Gawa da talaga na uling mga kailangan na talaga Saop din kaya katamong frontliners. Yes po. They are their lives are in peril. It's that simple ne. They're fighting an invisible enemy. We are Ati ko pa lang itagal. Manyadla rin sa upre kaya katamong frontliners from Air Force King kaya Clark din. So i-post na lang mo rin din details after. Sige, no problem. Alala rin kay. Yes, thank you. Okay. Alright. So, kung tayo pa kung alam naning buri kang siguro kaya kalang karetang kaya katamong viewers. Very familiar nila, especially our fans netong Malbeng yan very familiar nila kang Wear Kapampangan. Uling bala mo, we run the same circles. Kapampangan advocates, at sukaning Pampanga, we're promoting Kapampangan stuff, especially the Kapampangan language. Ikaw ko nga alam makanan may nga yung pisan in Wear Kapampangan. Kaya kaisipan kaya pa. Ilang beses ko na rin kinuwento kang Bruno yun Wow. Actually, bayo na yung pag-ibatan yan may kilala kang
Sir Alan, 2000 kaya 10? 13? Ay 2010. 11? Wow. Basta Ano, ratang 11, minuna ano. ng line. Minuna lang line dito na. Wow. Ratang minuna lang design na linwal. Akong kingwadas photographer. Wow. Then natin kaming gewang nanya kasi itang sikat ng malan kanta Eme Kanan. Eme Kanan. Happy nila. Eme Kanan. Wow, ito. Oh. So may photoshoot kaya makanta kaming may cross path Sir Alan So Wow. Mago Braya pakanta kay call center. Oh, Ay sabi BPO ko ko yun. makanta. Sabihan napin. Eh, ba't niya mo muna Balak kaya ng kasabi, full time ini. niya mo muna kaya kasabi Bruno, papapuko po kasi wala akong matuwa niya. Talaga. Ako tandaan na to. Dahil pero niya magmita na ka rin mo na realize. Nangamit me. Anak niya 19 years old na siguro. Ito, pero siguro para kay na mo, alwan itang peka dulo talaga. Ito na mong part na niyang kinontak kay Bruno. Kay Nita, siguro mga 2 years na yung concept kanita. 2 years na yung Where Kapampangan kanta. Yung mig-decide ko na i-market iya kay public. Sabi ko kailangan mas masanting ng digital photos. Kasi film ko ako man talaga photographer pero film SLR yung gagamitan. Sabi ko mas presentably nung magaling yung digital photographer yung kay. So, akalimutan ko na mag-refer kang Bruno pero ipat mo rin yata. Muna kaya yata nga kilala Pat Asuncion. Oo. Balo ko ipat mo rin sinabi ka na ako minessage na. Nakakilala kay Pat. Nung no ka rin naman. Malot ko niya rin ito, i-recommend ni Bruno. So, detang photos na ikuha kang Bruno, detang gawa ng Bruno, apin deta rin ginamit mi kay Hot Air Balloon Fest 2010 or 2011. Wow, may pwesto kayo. Dati kayo pop-up store ka rin Wow. Ita aksidente ita kasi nakiyaman may mayad ka rin dahil singilan. Bala mo, so, big propose ko mo. Ali. Big propose ko kitang organizer. Setup ka rin malanda kay combine lang. Yung buri mo mimong malyari kanta, miyabi yung lagyo. Itang lagyong Where Kapampangan kareng announcements, ma-announce, makaya mo, ma-plug mo in every program. So, mig-offer ko ketang kay nakipag-deal ko na pag-design na kayong malan para kareng pilots, balloon pilots ang pang-organizers. Ba't pag-produce na kayo rin? Ita. So, niyang binyemi itang offer ita, yung buri ko mo talagang malyari, ma-announce yung name ng Where Kapampangan. Sabi da, might as well, manalakad na kayong pwesto ketang VIP, ketang hangar. Okay. Kalele Milaretang Ducati, Caltex. So on the spot kita, yung aldong sinabi dang manalakad na kayo mo bukas. Yung aldong ngayon, kanta ako pa sinaling material sa pang big setup. So balang pop-up store yung literal tang gawa. Ratang at iniya pagibatan na ng kungalan niya yang minsan ilang adong Jed lalo Jed shout out. Migaten lang ketang actually ilang mig-host ketang metong program na ning Sino Pansingsing. Itang Ot Kapampangan. Kasi ngani we're living in a very increasingly uniform world. Para pareho na kultura, metong tamo mo Alben, mag Netflix tamo ngan kesyo katal. Kibat ila ay nila they're continuing to sell shirts na Kapampangan. O na Tagalog bang ta mas masali makanyan. O na English bang mas masaling tama ta. So si Map Kapampangan nga pili mong medium of your artistic expression karang t-shirts mo. Makanano kaya ba for better terms, makanano kaya ba kaya? Sige bro. Makanano ming o tayo mo nating potential keng kulturang Kapampangan. Wow. Makanano yung linog. Amig sumula kitang kay amig umpisa kitang potential na ning Kapampangan language being marketable yung makanta. Kasi Aliyah, by that time Aliyah. Aliyah talaga. Aliyah. Unheard of ini. Unheard of yung Kapampangan t-shirts kanta. Wow. Totoo yan. Yung Where Kapampangan kanta, actually, kaya mo. Bala mo metong kaya mo dapat project. Si Mix Start ya graphic Kapampangan yan.
Yun ang gusto ko talaga, graphic Kapampangan. Wow, graphic Kapampangan. Tandaan ako. Ing bala ko keng graphic Kapampangan, bala mo multimedia, ating video, ating photos, ating pwede kang gawang marketing stuff. Production house. Bala mo makantay kay, bala mo makantay idea ko kanta. But sabi ko, project ing Wear Kapampangan. Ing goal na mo ning Wear Kapampangan para ma-commercializing Kapampangan language. Ang bala mo maging acceptable yung gaya, yung public na iyakabod novelty shirt. Pero yung time may to be honest, ala ko talagang ako isipan tang commercial returns. Tang manakitang kawali. Not to sound not to sound very idealistic or noble. Pero makantaya talaga ito. Kaya inisip na manakitan ka. Ako inisip manakitan kasi wala naman sasalita talaga kanta. May naisip ako panakitan Kaya kanta, pag-ikit ding design mo, masaya la. Kasi Kapampangan niya. Kaso ede salwan. Kasi ede buring sulod. Nya ing making kay ko nya ing tagline ko ever since sulod me. Okay. Kasi bala mo sales pitch kaya kanta ita. O teme buring sulod. Buring mo naman. Kumbaga masaya ka pagkakakit mo. Pero o teme buring isulod. Ating mga ngeni ano nang karakal Manuel na ako karakal ali mo uling chong ngeni kening within this circle of bala mo promoting the Kapampangan language pero bala mo mas manay kung mas marakal Manuel uling ali mo itang masanting la rin itang shirts ayan kalupa ng Nika susulod ni pero itang bala mo uling sigurong everything is uniform, everything is Uniqlo na pantunandangin nila ang tao itang what would set them apart. Na itang especially with their identity lalo na itang anti mo akit mo ay Kapampangan ka pala itang mga balamatic yang it shows you of your identity and at the same time itang bala mo it expresses your sort of uniqueness mo mata bala mo adwayan pwede yung what would set you apart ampong what would make you belong at the same time at the same time makantaya pareho yun so bala mo kumbaga it makes you part of the Kapampangan people pero ang gyang Kapampangan palagi ako gyang Kapampangan ating sasali ako ngalan atin base ka ring feedback na ring staff pero itapin pa translate pa Buri data ang idea na Kapampangan shirt ya. Wait mo pin nung kasakit i-translate. Especially kay Marky ding pagdating sinaling foreigners wala mo anong tabalo nung kayo nung sagli mo kayo para mag-translate pero mala ng Nika. Tagal kang burarol makano may translate ka. Totoo ito. Nang karakal meaning inside na pang Kapampangan niya mo itang humor, itang meaning na, itang relevance na kanyang Kapampangan Ati may comment Sir Alan ini. Balikan tayo tam nilabasan na ng Wear Kapampangan. Sasali ko pa kanitang imalan Wear Cap online store. Kay meet up, pick up, Nepo Quad. Totoo ito. Yung binalot Kasi sinali ko kanta Sir Alan, sinali ko itang aro-paro. Ay bating meet up sabi ng Jet Dragon. Ito nga namang Kapampangan na comment ni. Makanta yung setup mi kanta. Ala na ako mambalak magtindahan talaga kanta Kumbaga bala mo make a change of mindset ko mo niya. Try tayong physical store. Sakit nakasinumburi ko sabihin din. Ini trade secret yun pero ala naman trade secret ngayon kaya ngayon panahon na yun. We don't sell we don't sell shirts. Nung tutuusin nung kutnan mo ko na pamisalining Wear Kapampangan kasi we don't sell shirts. Nung intao burina sali ang masanting na t-shirt. Dakalya pwedeng puntalan lalo na kay mall. Dakalya pwedeng puntalan dakal high quality shirts na sabihan tanong mong panikwanan ning masanting la quality ring shirts mi pero there are a lot of better brands. In pamisalini talaga the language. Yes. Iting pamisalini. Iting product ng Wear Kapampangan language. So iting puntalanda. Iting mindset every time na mag-market. Para kaya ko ngalan or siguro tikang numbers na saan itang design na peka successful? Saan itang peka may kapasaling design?
Gawang Kevin topic yung kanya yung Wednesday. Oo, Schedule Wednesday. Talaga. Simple Aligo, mo. sige. Wow. Ah, Natin kaya ba kita sinut ng Bruno ito eh. Simple mo. simple mo. Solid Simple job mo yung ito. Billy. Wow. Simple mo Solid yung Billy. job nito. Bigyan mo bakit? Nakakakit makanta sa susunod. O, palagyan bakit? Topic mo ito. I-topic napin ka Bukod- Ay, Wapin pala. Sorry. Ali, okay mo. Okay mo. Kaya ang Sige. sabihan ta na rin ngayon siguro. Ali kang laway yung bakit? Ikaw yung dapat ko. Interpret tayo nga. Kanya-kanya interpretation. Sige. Kasi, hanggang siguro yung kasaralan, mo expect na ita ing peka misali. Liga. So, ing alway kang makapag-interpret, ding sinali. Ilang makapag-interpret. Bakit? So yan, wow. Oo. Sige, Nick. Sige palagay mo. Itang simple mo. Simple mo yung Billy, imig yata yung midinan makanita. Imix. Imig. Pero palagay mo, Nick. Nix, palagay mo. Nakasali itang simple mong t-shirt. Para ka ako nung Salwan Care kasi very neutral ya. And very simple mo rin yung panga-design na yan ng karakal malaring i-interpret ka rin. Simple mo yung best, simple mo yung basta simple basically ito mo. Basically. Simple yan. Ika Hans, palagay mo at masali itang malan na ito. Simple mo. Bala mo makanta mo rin, ikang mag-interpret na nung simple mo. Simple mo when it comes to, siguro aburyente kasi simple mo yung logo T. Bala maglupa yung logo T, yung simple mo. Or brand, simple ko mo as a person. Neutral yan. It's a very, bala mo, ita na yung statement, simple mo. That's it. Happy na ito. Palagi ako uling relatable yan naman. Kasi everyone lives and tries to live simply. Siguro adyang makwaltala sabihin da pa rin ay kaya ko mo ito makanyan mo. Pero aliwan level of living makanyan. Pero ipilit da pa rin sabihin da pa rin ay simple mo makanyan mo talaga. Pero bala mo humble bragya kasi simple mo. Pero maporma. Simple mo meron tao maporma. Idea. Possible. Kung kaya makapanahon niya ako lang to guys. Wow, Feeling ko din at the same time, bala mo, atin biglang mag-represent ka rin ng taong, mo rin bisang magmayabang. Na? Karening kapampangan, kay ang bisang mayabang, at biglating mala na mag-represent ka rela. Na asulod datang nung ninoy la. Nung simple ka talagang tao, aman bisang maburloloy designing malan mo, biglating mala na mag-represent kaya. At ampong, very in line niya kareng usong design na very minimalistic, mga yan. Bala mo maging lang yung logo T. Kitang aesthetic side na na. Kitang aesthetic side na feeling ko makanta Itang panga design na may kwaya itang burida rin kayo na kanya. That's right. Ini bala mo sinabi ng Francis Manalili ko yung comments. Yes. Minimal yan, pero masikan niya datang uling kapampangan niya kasi. Minimal at the same time, it speaks for the kapampangan. And it moves away ketang kapampangan na in kapampangan traditional yan mga yan. In kapampangan makalumay yung mga yan na. Lalaot siya ka rin nyapin bigla mag-click yan. Palagi ako as a simple mo t-shirt wearer. Ito yung sabi ko. Actually bro, metong yung kahit metong yung kareng challenge na what I'm proud to say na bala mo may break. Itang pag sinabi mong kapampangan makalumaya or pag sinabi mong kapampangan makasabi archaic yan na applicable kay bala mo ancient ning makanta very old school. Pero to give you a little bit of background kitang design na ito. Gawa kita maluwat na. Kumbaga may release kita balo ko 2015 May release siya ng public as 2015 pero 2012 pa or 2011 makafile nita. Yung idea ko ka rin kasi kaya kanta di ba? Mag-ship ko LBC pagdating orders. But nung makatala pa rin ding designs sa LBC ngayon. Retang labels na encashment,
Wow. Pag linawi aking babo, red ya mo. Retransactions na. Red ya mo ang pong white X. Kaya ba tinisip ko, kasimplihan ng design pero effective ya. Mga tao kaya, walang designer mindset. Yang kasimple ng design, hindi masyadong pag-isipan, pero very effective ya, kahit ang buri ng kaya. Kaya ba't kaya mo magpaping idea? Simple mo yung bili. Kaya ba't ginulis ko na Kinain ko na Sagi ang gawin Kaya ba't siguro, timing 2015. 2015, may usula kanta rin kaya. Ano kaya ba sabihan? Itong pirated na Supreme. Wow, itang hype beast. Hype beast. May usula. Wow. May Wala mo usula pinkalupan ng bagyan. Yan yung nirelease kita, timing. Dengalawang kaya, dengalawang sasaligan ta. Balada kaya. Inspiration na. Balada, aliya ako. Kasi mo nang diling, Supreme, malawat na rin early 90s pa. At may usula. Kita pinsan sabihan ko nandin Supreme, balang very contrasting nga kaya tang hype beast. So, tanghon, mga yan, ang pong. Lucky me. Oo. So, siguro, kaya inisip ko, siguro uling itapin. Pamamailin. It speaks for its own na simple mo. At the same time, may sabihan kitang hype. May sabihan kitang hype, daretang, balo yun Wow. Daretang business, sir. May sabihan hype. Daretang business. Ayun, tingnan itong bolan. Para ka ako, most requested comeback na ni Tangkay. Comeback itang design na tugak pepekat. Esto ko ka rin o ali ko? Atin, may nugget ko pa. Wow. May nugget ko, atin. Tugak pepekat. Adwanong version dito Itang polka dots. Itang polka dots, ang itang medyo illustrative. Illustration niya talaga itang kaya. Side kasi ketang tugak, Itala flash din. Ketang simple mo, itang tugak pepekat yung dem ako. Solgini ako mga yan. Bala mo ka rin may setting mind ko na malyari pala i-fuse in Kapampangan king malilyari king current state na ning design, current state na ning. Kaya kung biglang may open mind na malyari ang i-modernizing Kapampangan na akmulan dere nga nakamporing mga to king makanyan. Yang ikit kita. Madagul yung effect ka na ako itang tugak pepe. Panto ng gepa. Ipapa-flash tayo pingyang kaya. King kaya katamong live screen. Live show. Live. Ha? Wow, ayan. Ay, bronze pakibigyan mo niya ang bugi niya nung watch kayo. Panto ng gepa. Itang tugak pepe kat. Pero speaking of Ren, ayan. Pisabihan mila po ngayon ni Retang Designs ng Work Kapampangan. Retang favorites, may mga yan. So, ay tayo, kita na ang bugi. Favorite niya rin yung design. Ali-aliwaya yan. Favorite design kayo ni. Tayo. Sabi ning metong mag-comment. Tang single. Wow. Ate kong makanta Wow. Single naman. Single. Ay na ako. Ilan akong ba yung may husing ka? Yung may husing text. Second year college ko kanta niyang sinali kong single. Aliwala ko sabihin niya may husing text. Cellphone na ating text. May husing text kay. Grade 5. Grade 1. 11 years old. Kasi kanta wari. Grade 2 din ako cellphone Ito. Tunay yan. Tugak pepe at kiyang screen nung akit po yan. Anyway, kung alan, sige, go. Ay, sorry, sige. Ikikit niya, kaya baling designing. Dati niya alapang internet, alapang memes. Di pa masa tamo mong kaya. Forwarded messages. Eman graphics nung baga minsan jokes. Alway ning tugak pepe katama nung ko. Inga man itang original. Tambilog tang polka dots, tambilog-bilog na. Itang very graphic kay. Very minimalist siya. Send kay ka bugs. Bala mo tatuye pang kaya niya pang hardcore yung bagay niya. Version 2 na yan. Kaya niya awa ikay ginawa kay ni 1010. 1010. Why 10 maggot? Shout out 1010. Ay 1010 pala. Sorry. Yan. Sige, ilagay ng bugi. Anyway, kabang pisabihan tala rin. Ito na sabi mo kung alan ratang mag-text. Uling bala mo pin. Ano kasi itang single. Itang history ng single. Okay. Kasi kinalat yan bala mo joke yan late 90s .
Basta makataya content. Single eh. Bala mo single ya. Kaya ba't tandang uli sinabi na, what is single? Single is Kapampangan for fried rice. Fried rice. Fried rice. So Tinatak picture, pantanan ke. Tinatakya ka na ako ita. Bala mo pemyalungan kayo mo. Ginamit kayo mo kareng miyayalawang ka. Konteksto. Oh, okay. So, dito narit ang humor Kapampangan niya. Palumula ken design niya. Ela kabut design na masanting at pwede lang pisabyan. Like, gagawan tayo ngayon eh. Kaya conversational pieces lang eh. Wow. Speaking of karening design sa rin, nung interesado kayo pong karening designs na ng Wear Kapampangan, of course, obviously, this video is brought to you by Wear Kapampangan, ng podcast series ini. Alam mo na. Wow. It's brought to you by Wear Kapampangan. At syuta na rin kasi kang... Malawat na, Kev. First time. At syuta na rin kasi kay midpoint mark, so kailangan ko na mag-add read. So, yung Wear Kapampangan po, ayan, yung Mikabandi, kaya ba niya po nga ni Kong Alan Sampang. Ali pala Mikabandi, the driver. Mikabandi po pala. Delivery boy. Oo. Yung representative na ng guy. Si... Ing Wear Kapampangan po, akitula rin karayang design sa po rin kayang stores na kayang Marquee Mall, kayang New Point Mall, ampo kayang Robinson Star Mills, kita mo ground floor. Kung Alan, kapilan may kanyan buklat itang kayang online shopping kay kabang siguro as soon na malifting ACQ, Enhanced Community Quarantine, gang manual taking of orders pa page. Kaya ba't makipag-coordinate ko kayong kasabi ko ni Papa eh. Okay, yan. Papa.ph. So, yung coverage you is hanggang no ka rin? Yung umpisa? Siguro pakita pa. Umpisan tayo pa yung COD na. Yung COD. Umpisan tayo pa Angeles, Mabalac at San Fernando. Okay, but we'll work our way up. Depende ng mga nanumuya i-improving tayo. Kailangan ko ng mga nanumuya i-improving service. O yan. So, anten nyo po, pati mayari na itang kakatang quarantine, panalangin nyo, baka ma-deliver no rin kaya kayong Wear Kapampangan goods kayong bale. Kaya Bella Ken, kung alan, idami talaga ng with the local t-shirt niya. Oo, kaya Bella. Surbol, kaya Bella. Wait na. POD guys. Wear Kapampangan with the local. With the local. Okay. Ngayon, let's move on to our next topic. Sana dahil kayo abalo kang kung alam nung ati kayo buring kutang kaya personally or or buriya pandamdaman at siya po itang kain at siya po itang podcast na pero promote tayo po tayo mag-move on tayo kaya next topic tayo exactly baita mag-move on basan kayo itang comment ng kay The Witcher Ray J. Maniago Achuya pa itang tugak pepe katku yan. Balo favorite niya namang kong Ray niya. Panene naman susulod eh. Palagi akong iniinan na susulod kasi. Yan na buring maluma. Piling Peppa frame na name niya. Ating niyang favorite kong Ray, wala na yata. Ay Kapampangan. Aro? Ay Kapampangan. Tabalo na nga ito. Sinyot na rin ta bro eh. Sinyot na rin. Ay ipating kayo. Bating na. Anyway. Wow. Pisali kaya pa itang kong Ray. Triple the price. Piling ko limited edition niya. Po sabi ng Sir Jet Sagon, po itapong kanan me waring best friend mo. Maporma ya design ng po socially relevant ya lakwas ne may uso na naman kanita. Yung pamamanga naso. Wow. Actually, first time kaya nga miti Sir Alan kanta. Nag-photoshoot yaring Wear Kapampangan ni Sir Bo kanta. Kaya matigat na kami. Wow. Okay. Kaya Super 8. I bring people together. I do that. But tinawas na akong bro, nabisa mag-model. Sige, ako, siyempre. Wala mo. Pogi-pogi. But ikat na rin ni Erica. Ikat niya yata nga doa kanta. Mag-kaya kami. Mag-photoshoot kami. Itang Dito ka background. Bogs. Dito ka background kayong photoshoot na yan. Kasi hinire na akong Sir Alan to shoot shirts weekly yata. Weekly? Weekly. Weekly ka to. Weekly ka mamaya content. Papadala na akong t-shirt. Kukuha akong t-shirt weekly. Kay but manto ko model. Ikwa na miras yata ang 2 months yan. Weekly papalal ko. Ikwa ko nga na picture din ka mag-anak ko. Kanta mag-model. Pati ako may ng model. Kita na ako model. Pagiganagan ng Ali, pero itong
siguro aksidente muna. Ano naman sa Sarian Bruno, ako rin sa Sarian. May lawak kami market uling gawa ng Bruno ito. Kasi ali-aliwa lang segment din kaya. Ali, sinerya ko ito. Nung good Subject. ya, sinerya ko ito. Nung bad ya, aksidente yan. Ito, single. Ito, single. Wow, ito, check yung screen na, na Nika. Wow. Charan! Lisya ka pa kaya? Baka na ako. Alibiro mo. Actually, takpan niya yung camera mo lang. Takpan niya Forma ko kaya lang mo makatakpan kong bonnet, lupa. Awan bala ko makakopya ka. Ano Kaya makatok. Second version na yan. Ating niya talagang pinaka-first version ng single. Ah. Bali yung single kain eh. 1, 2, atlo na yung version. Atlo na yung version. Wow. So mag-evolve la rin pala rin designs mo na Oo, in a way, makanta. Mm-hmm. Kasi kailangan eh. Wow. Totoo ito. Okay. Iya ko paborito ko itang very good eh. Very good Tete. Very good Tete. Bye ito. Bye Wow. A year ago siguro. Wow. Yan ko itang kaya talaga. Potambengi. Kayantane. Wow. Sa lokal. Solid yasita. Ang po itang aropa-aropin. Ali, ita kasing potang bengi. Gagamitan niya talaga. As in, statement. sasabihan Sabihan niya niya talaga eh. Potambengi. Kayantane. Cerebol na. Cerebol. Cerebol. Shout out Cerebol. Tayo pa kayan. Tayo pa kayan. Wow. Atik pa metong Yung karakalburing sabyan. Wow. Pero nung pala mo, ating specific subculture namin kaintindi kayo. Balang mo ito. Apin tayo, itamong Kapampangan ito maagets ka rin. Nya teacher kids Kapampangan. Anyway. Ay, ito. Wow, totoo naman ito eh. Kasi may magkasakit kang i-translate may itang thought mo kaya Tagalog nung ating kamburing i-express kaya. Timo, yan, Yuri. Siya po yung screen. Kapampangan niya po yung nakayan. Gulo. Connect ka naman nakakit yung t-shirt na yan, no? Itang Snellen's chart. Emya kanan. Okay, silin natin yung mga niya. Ayan. Barkada kayo na sa Dubai. Ay, Abu Dhabi yata. Sinulod na Sinulod niya, Sinanya ka na ako. Abu Dhabi, yan. Yan, Emya kanan. Lagyan na pala ng kaluguran ko yan, Chubby. Oy. Shout out. By the way, Ewari ko ngalan natin kang bala mo. At ikang Wear Kapampangan movement, itang breaking boundaries sana. Bala mo, sige, explain na Karela. Breaking boundaries. In-explain ko na kaya kay ni Gab eh. Hindi ka na mag-guide. Ayaw ko na mo. Joke mo. Bala mo ating kong ongoing campaign na i-introduce yung Kapampangan outside Pampanga. Kasi bala mo yung idea ko, ikatamong Kapampangan, so we have been breaking boundaries ever since Kumbaga ating tamong impact outside Pampanga, especially abroad. So inumpisan kayong campaign ni last year. Okay, but nung emumig quarantine, mamuklat na kami sa Vista Mall Malolos. Uy. Kitang Market Liberty. Naman talaga store. Kumbaga ating clothes. Bala mo department store setup ya kasi. Wow. So mika pwesto kami ka rin. Ita bala mo si kanan mong loob na i-market main kay in Kapampangan shirt outside your territory. King foreign. So bala mo ginawa na ako namang kabolangan. Wala mo pero makatayang may gumpisa. Makantaya kasing may gumpisa. Makantaya may gumpisa. Itangala kang market. Secret. Pero inumpisan mo. Inglawe ako meto nga naman yan karetang importanteng mangyari uling. Kasi karetang katamong Kapampangan sa abroad. Panto nanday yan Panto nanday ang kulturang Kapampangan Panto lang kasabing Kapampangan. I mean, most of our... Ano pa na nitang efekta mo na? Itang most of our engaged viewers kaning with the local. Abroad la. Top 4 kareng demographics kareng manalbe. Tagala Dubai. Degdo pa rin tagagwagwang Paul Lubao. So, bala mo, mawala kitang kulturang Kapampangan. And the more na lalaw la, the more na panto nande. So, maragulang bagay retang t-shirts muna to bring that back for them. Apiting blampe kalawe ako kitang campaign mo ngayon.
Alright. Uling Are we pin. ready? At may comment sabi Oh, na, sige. sana makasali ko naman t-shirt, wear cap, bataan ko pa kasi yan. Bita, bataan. Sana ka na makasali ako. Paniguro niyo po na makapag-ship kami. Technically kasi makapag-ship naman Hanggang abroad makapag-ship. Uning ng kamaling shipping. Wow. Pagpepa-shoulder making customers, affair. So, Nga dapat apulo, minimum na. Apulong minimum na t-shirt. Kaya pasalino na lang rin. Anyway, ayan, Bruns, isegue mo na. Ali, feeling ko... Anyway, sige. Hala. Sige. Ali, sige, go. Di nang taste. Tuwa. Nano. Bukas na mo, Ana. Okay. Actually, Nyamal ba ako bukas? Pwede naman. May panyaman. Pwede naman. May panyaman ng Very kwentuhan tamo delicious. Literal, may panyaman ng pisasabihan bukas nung ako kaya manalbaya kayo. Yay na. Miya pa nga tinikman yan. May balo, what's that? Ako rin may batikman yan. May balo na ng hype behind. Ano mong apiting achievement ang bukas? Kailangan takman tayo. Kaya pisabihan tayo mo. Gawa kami on Sige. air. Gawa kami. Live. Ali, pwede. Dala tayo. Dala tayo on air. Ay, Sige, pisabihan tayo na anuya lasa. Naman kaya kailangan kape. Pwede nga liwang timo ako. Ali, malyari. Malyari siguro kay Coco mga nyo. Search tayo. Dalgona latte. Malyari na mapuyan bukas huling weekend Malyari ako ng Milo or matcha. The Bugyo. Bugyo the cook. Bukas. Gawin tayo. Sige. At ikatang viewers from Middle East. Yan. Napinanay nga manong ko. Shout out po karetang kaya kaming viewers from yan. Yan yung pantunan mi kening Middle East. Saan itang Yup, kape o watching t-shirt? from UAE, Dubai. Ali, kapapang culture pala ako sa Ali, katamo. Speaking of ating migtag kaya katamong Instagram.com/WeTheLocal. Follow kayo po ka rin ang yang mag-post. Kay kinain manal hapon niya kiba manigal yang aliwang Filipino languages. So bala mo kain bala mo fert. Bala mo bapang fert. Shout out. Tuturutan rin. Rang local languages tamo. Mind you, languages na po lilakabod dialect. Wita albene na dinitang kaya katamong video kay. Itang idioms, kapampangan idioms. Itang maklakabuntok. So nung buriyo po nga actually po yung Instagram yan po kayang syempre retang videos may chula kayo ni Facebook po YouTube. Mamasa ko pang comments guys. Nanula pa rin comments tamo. Gusto ka nga lang mixer, sumawa kang maghalo. Ating ko life hack ken ikit kay Instagram. Kabit may kemboti. Shake. Gusto ka nung alakang mixer, sumawa kang maghalo. Nanosita? Stirrer. Whip. Kasi kailangan mag-beat, mag-beater. Tayo bukas, Ali. Share tayo ng experience na bukas. Nung makanan ng milyari. Inuman tayo on... Try mo ito kay Instagram. Kabit mo ano keng bukas. Shake. Bukas. Lawin nyo po na nung may palyari kaya kami keng Dalgona Coffee Me nung... Dalgona Coffee Challenge. I feel like a vlogger. Dalgona niya bukas. Malagad na kayo magkain pamangan Speaking of pamangan, naka nung John Paul Sablan. Manyaman ka pares ting single, paksing gurami. Ano ito? Paksing gurami. Lasa naman ang direta, gurami. Natambala mo, dilis la. Gurami, retang yung anak tama paglulbog, kaya ba't acting asan na pingalbog? Alwaret. Lulpot na, Patang kakalbog kasi kami dagis singatin Apotogop. Ang pangipas. Ali, chuta kasi kayang Highlands. Alata mo kayang kai. Alata mo kayang krem-place doon. Highlander. Uy, may comment na Sir Louie. Sir Louie, kumusta? Nano Babo. Nano Babo ang WhatsApp kabalen. What's up? Nano Lababo kabalen. Malbe, Lawrence Mendoza. Shoutout Loy. Tachuya balay, Sir Louie. Wow. Tachuya balay, Sir Louie. Nano Lababo kabalen niya pangin. Nano Lababo.
Mayayat na kanyan. Pila na ako siya mag-samgyupsal. Oo. Mapin. Pang milk tea. Ay, nung ngayon po ba, Louie season, yung yung taon na ning where in Pampanga, yan. Shower out. Shower out. Shower out, Sir Louie, yan. Malawat na yung mag-samgyupsal yung taon ngayon. Pumiti. May miss na yun, sigurado ko. Kayo O, Chayay. Mamasa ko pa. Ay, gurami yapin po. Retang asan abala, atin lang tuldok. Halimpuyo. Bantog. Halimpuyo. Balang tilang halimpuyo. Gusto ko. Yung tadang kakwa pala isda na ng Halimpuyo? Sana pinkeb. Sana Sir Louie. Nandin, may samgyupsal kaya pa kay homemade. Homemade, okay. Wow, Unlimited ya, oh. Kaya magkano? Ali pare. Unlimited? Kasi mga lapad din ako eh. Panagan nila din ako. Kagisan ako again. Wala. Nagingakap ako. May teke pa again. Wow. Ninong kabnya maili ito? Hindi na nito, kabnya maili. Wow. So na niya ayak mulit ang kakanana. Sige, mute na ka pa. Yan, manahimik ka pa again. Karing anaya kasilin. Paano payayo? Alay po. Lupang mabukas, Dalgona. Dalgona coffee. Madalgona coffee. Dalgona coffee. Nung nga yung Miss Cecilin, malyari yun no loman lang benret ang may labis ng video. Ay, ni. Sagli. Live eh. Ating kutang yung server 2. Wherein Pampanga po yapin detang ating mag-rides a big bike. Ano? Na? Wherein Pampanga po yapin detang ating mag-rides a big bike. Sa liwa, ikay nga manuana, Sir Alan. Kung alam tayo, itang magsasarider na. Magsasarider. Sir Alan, where ka Pampanga niya po ito. Side project kayo. Dahil side project ko ang alan eh. Kaya po, bike enthusiast. Wow. Bike enthusiast. Kasi na ako nang bisa kung saling motoran niyang minsan na Ayaldo. Anong ngala, yan eh. Yung motor ni Ken, diskarga. Wapin. Ali pa pag-isipan kaya. Nung ating pang-obra kaya rin na nini. Nanagking motor ko malang. Manalbea naman ni Tay. Tay guess Manalbea yan. Kalukuran tamo. Machu minalin. Yaman niya biya minalin yan. Nanong ating minalin? Tom Sawyer. Karning karelang kay. Anong titindara ka rin? Karning karelang. 2 days kong absent. Nanong Tom Sawyer. Tom Sawyer. Kailangan mo manalbe. Tom Henry Comuñoz. Alben may Hello, tagman. hindi ng AKA rocker na shout out ng bapa ko. Apin. Yes. Kailangan mo manalbe. AKA rocker. Alben may tang episode na po, Nick. Super fun. Actually, retang napo na pong nakadwa. Wow. Itang wento say I love you. Patsela hindi ka masanding. Patsela hindi ka masanding episode. Hindi ka masaya tama. Mag-upload ko bukas na eh. Dapat kompleto tamo, mas masaya. Ati namin pa noon. I-mix po paano pa layo ning multiply Dalgona. Frontliner yan. Ali frontliner ya po i-mix. So mix Luigi. We wish him well. Wapin. Stay safe. Kaya rin yung COVID ay ni magpiging tamo kini nito. Ay Tegis. Hindi kayo padaramdaman yan. Magpiging. Piging. Ano Tagalog yung piging? Wala mo pin. Mag-feast. Mag-pig out. Pig out po. Pig out. Pigging. Kasi yung Tagalog word na pigging, bala mo talaga itong feast. Ang gagawan na rin hari ng minunang panahon. Wow. Oo po, pakibata nakatamong kain ni sinabi. Tegis. Yes. Ay, Tay. Woy, Tay pala. Sus Mario. Septay na nito. Ali, stoya. Bala mo piyesta. O ito, ikat na katamo. Bakit ka pala maring piyesta kayo minalin? Baluda. Sasabihan ko pa mo, panigan daramdaman tang magpiging niya pala. May message na ako pala. Kaya kaya pala daramdaman mo rin. Ating kupon trauma kay minalin. Kan ko kasi may thesis. Tatalang gitak lang manok. Ingkay na pong course na pong Nika nung Ibalo.
Ay, aquatic fishery. Ako, Agricultural. awas to yan, mga tamarakal Kenny. Mga tamarakal. Mga Okay. Tumbulan ko ata kaya mahamangan mo na kanta eh. Hindi Thank you ka very pag much, sabi KFC. kang Tito Pers, makaing miminum pasilyo. Next. Taga San Jose yan naman din yan Rico. Kanto yun. Wow, tagaya ka rin. Triskill yun niya. Okay. Jan Paul Sablan. Same ya kanu as Budel fight. Oh, okay. Naning feast kang Kapampangan. Fiesta? Ali, kaita. Naita, Spanish ita, fiesta. Aliw, yung feeling ko Spanish siya talaga kita influensya ng Fiesta. fiesta. Religious siya. Religious event siya. Religious siya. Pero what's our word for itang indulging in food ne? Food na. Wow. Kutangan tayo is Kong Ray J, since may commentary, Kong Ray J sabi na, pane na magpiesta ko kareng Tegalugan kayo niya. Mete tampa. Mana tayo i-block Kong Ray J. Mana tayo i-block Kong Ray Kong Ray J. Ali, papagawa na akong kayo. Makala-hide ni kang Kong Ray. Alam mo, Tegalugan blocker. Live in public, accept na Ray J man niya. Tegalugan blocker, burita. Imbis na ad blocker, Tegalugan blocker. Tegalugan blocker. Yan, magba kayo kasing magba eh. Ano yung pong bahay sa Kapampangan? Ba't siya mangutang yan? Thank you very much, Kong Ray J. Alright. Sorry, Kong Ray J. Well, I guess that's another hour, another episode of We The Local. Again, dakala salamat po kay kayong company for always giving us company. Kayong 300,000 wing fans. Again po, this episode and this podcast series brought to you by Where Kapampangan from the guy over here. Yes. Wait. Kita mo Here. Kita mo ay kung alan. Numburiya po nga kita silin catch asking kayang live by 10 p.m. Saturday next week. Okay. Saturday next week. Wow. Ay, malbeo ko ka rin. Marakot Kev. Topic. Ringkutan ko off topic. Strategic ka palang guest si Celine. Why? Strategic yung guest na. Manabi ilan na rin taga. Lalo na rin taga-Bamba na. Yes. Sige, bro. Sige. Pero yung reputasyon ng World Cup, punta masalesa pa. Masalesa. Joke. Dapat kailan mo. The market mo. 18 above la remarket mo. Kasi yung tendency mababalaging camera na yun. Shoutout ka ng kamanan, Jigs. Sana naman niya ulang bukas. Mamalis ka pa ka na, Jigs. Alright. So, dakala salamat po kong Alan. Dakala salamat. Thank you din. Salamat. No ko rin da kayo apan to. No ko rin da panalbening kaya kang podcast mo rin. Mag-live yan ang po kong Alan. Babalakan kayo pa eh. Pero most likely Wednesday, Saturday, Sunday. Where Kapampangan live show. Okay. So, isabihan mo rin ang concepts behind the designs saka Otburiyula. Nyakit nanda kayo nandun eh. Outbreak ang simple mo. Kasi mga tayong kaya. Mika concept. Nano yung oras kong Alan? Kaya Rio. Paalam ba tata? Basta mayari kayo. Pero most likely 10. 10 lang kasi around 10 o'clock. Ayan. Nung mantong kayong distractions, kayong everyday life and stress. Yes. Bali naman. Kesa po magipag-online rambulan kayo, albenyo na kami. Albenyo na kami mo. Kaya rin yung mag-online rambulan, banta ma-relax na ako magya. Nung alila pa satisfied kang sili ng pangnika king time slot tamo, tutuloy demo. Wow, malyari. Tutuloy demo, O, ito. Facebook.com/Where Kapampangan po. Ayan. So, yan. Ako ngalan. Wasto yan. Facebook.com/Where Kapampangan. O, yan. Dakal muna salamat kaya kaming patrons. If you want to support us po, malari po kayang patreon.com/WeTheLocal. Siyempre po, follow us on our social media. Facebook.com/WeTheLocal. YouTube.com/WeTheLocal. Dakal po Again, salamat. Again po ko rin. Sige, next. Karen bisa pong mag-donate. Protective gears. Just check po kay aming Facebook page. Akat po ka rin yung details. And sana po makasap tamo ka rin kaya katamang frontliners. Dakala salamat po. Ayan, actually, kaya katamong
Luntoya po kaya rin na rin kaya kaming broadcast. Alright? Yes. Ayun, kaya kay Dalgona baby. Dalgona. Dragona yan, Dragona. Ayan, Dalgona baby. Para more banks na. Para more banks. Say hi, Kalia. Okay. Okay, salamat guys. Thank you, guys. Sabi ako po bukas medyo manyaman yung pistab yan. Palupangeni. Shout. Bye-bye. Shower out. Bye, Luid ko. Shower out. Wash your hands. Shower out.